Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo itaalawas, anatulwan, irresponsable. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasapa ka mata nagawid, Loreto. Awan ti trabaho. Awan trabahom ko na. Katisigod na pagtrabahoam ngay. Inikatak di bos mi. Anya nga ro ti maramidak. Naa, iti anya aga po nga inikat na ka. Nagdinanog kami nga ro di ti katrabahowak. Naglablabos tumot ngamin tayo dya JR. Ay una yan. Binulan samutan ang makiap-apa ka kadagiti katrabahoam. Saan ka makiap-apa? Nagalas ngamin ti pakpakita da kanyakat. Kat, pagtrabahoam nga rod ita. Amumot nga adadwang anak ta. Pangalaan tayo nga itilamutan tayo no di kag trabaho. Makamuditan na. Ay, naapo Loreto. Kasla di ka agpampanunot. No nagpakumbaba ka kuma, di saan ka kuma na ikat iti trabaho? Hoy, di nakman sirmunan. Tanalpasan da ito'y. May sublim nga rod. When there's one else beside you. Sa dino tinagapwam, ha? Kasang-sang lang da tao. Ako nga't ka man nadagusan. Ti pakadam kanya kat agsapol ka iti pagtrabahoam. Ita, nagawid ka, anabartek. Birthday nga rin ti kumpare kita. Nakababain madano sa anak amapan. Amom ka din nga imay ti landlady dito itay. Anya ti may naimbaga. Anya kumapay. Di agsingir iti abang Oh? Talo bulanan asaan tayo ang nakabayad. Inton kwan, ipaabang dan iti sa bali day ti abalay. Di mo timbagakan ka na ikatak iti trabaho ka. Hasta una iti unget na. Siya kakanayon ti kakaasing agpalpalawag kan kwa na. Uray pa ako nga't no awan ti kwarta. Awan maramidan na. No kasta ti rason mo, talaga apapanawon da tayon. Agyaman naktas sinong bata niyo ti awag ko, nanang. Kumusta kayo dita, Loreto? Kumusta dagiti apo ko? Adangarot parikot mi, nanang. Anya manan ti parikot yo. Kastoy ngamin. Naikatak iti trabaho. Kat awanan ti pagbayad mi iti abang mi. Anya? Mabalin ti bumulod pa ila iti kwartayo, nanang. Anya tinararamid mo aya. Kaano laang idi naikat kay tisigod at trabahom. Ita, naikat ka manan. Agmamalasak nga rod, nanang. Kita ngamin at aramid manak ko. Sige. Ag-text kay tulat ta. No adda maipawit siya. Urayan mi, nanang. Asino di kinasari tayo iti cellphone, nanang? Ni Manong mo, Loreto, Marlo, nanak ko. Anya man ang tinyawag na kada kayo. Ay, kasapulan da ka no ti kwarta. Manain? Ay, pagbalinanda kayo matan abang ko, iti kastangar aramidan da. Naikat ka no nga rod iti trabaho na, anak ko. Adda siguro manan kalukwan nga inaramid na, iso nga inikat da. No apay ngamin na di da kayat ti agnaad dito'y balay Kay kayat damot ijay syudad. Kay kayat da ijay, kat amu damot agastos ti agnaad ijay syudad. Sayang ti abang abay bayadan da. Amangan no adda extra akwartam dita, anak ko. Saan da pa'y abinay bayadan ti kwarta binulog da kanya kidi, nanang. Kat numabalin, saan kayo kumapay ang mangipauit? Kaasi damot. Wen, kaasi da. Ngamnamin ano matin akasta ti inaramig da. Marwam da, no kanayon yung nga itad, ti dawatan da. Kumusta nga Loreto? Adda impawit da kwarta. Dahil tangarot ti parikot, bakit? Anya nga iti ibagak iti landlady no may agsingir. Diyan mo. Si kalangan ti sumangukan ko na no umay. Mabainak ngagpakita. Saan ba't namin arplayan da nanang ti text ko? Uray awag ko. Di na ba't sumbatan? Kat ulitam ang mga no di dala ang nakita. Awan nga rod. Nagriring lang ti silpon da. Di damat sumbatan. Diyos ko. Ay, Jack Amon Loreto. Problema la ka na yun ng ti sumangsangbay. Makapauma ti kastoy. Hoy, di ka agsaw iti kasta. Ngamin, desisyon tamat adwa nga agabang tayo dito'y syudad. Sikatin ang ibagan niya. Planom daytoy. Ita, di mo matlagayam kabailan na takderan.
Marlon, manganan. Anya ti sidaan, nanang. Nateng, taisulaang mati agda. Nanglaan nyo nga itinatang. Bunga ti mulak di ta parangan. Naimas dayta nang runa no adda bugoong. Cellphone nyo man ang ti agriring, nanang. Adda manen umawawag. Itay pa'y amang manggag ko. Sino ti umawawag aya? Ni manong mulura ito Salsalud-sudan na no adda impaw ita a kwarta. Anya? Ay, mabit man langit. Tasyak ti makisarita ka ni Manong. Saanen anak ko. Agtugaw ka kay gitamangan ka. Siya kun ti makaamukin ni manong mo. Makalawasan na agururay tayo dito'y Loreto. Makauray ka kadimat, Marina. Di damat nga rutsong batan ti awag ko. Anya ti maramidak. Plano mga minday to'y kat. At day ta ka manen, mangrugi ka man ako nakon. Pudnumat, plano nga agdan nata saan ka di? Plano ta adwa, iso adi kag pabasol. Nagsasao ka, kaslasak lang tinagplano Si Kantupay tinagbirok iti boarding house dito syudad. Ngam si ka ti lalaki. Makauray ka nga mina, kaslar malay tangiwat mo. Saan na nagreklamo akastoy? No amon ter aramidam. Sakla ka na ti pabasulam Desisyon ta matadwa ti agdan na. Di ta ka man langan. Sali naman ang ti papanam. Loreto! Agsubli ka ditoy! Mabisbisin ako, nanang. Kaya't konti mangan. Dagulit kamot na ubing. Anyat orasan, kat saan tayo pa'y anangal daw. Di mapan kay di kusina. Awan matin na po'y tayo. No awanen, di awanen. Naibusan Kaya't konti mangan, nanang. Nasakiton ti tiyan ko. Ibagamday tayo dyan na laing amam. Nanang. Agsartan ka man! Sana siya ti pagpungpungtutag si ka, Cheryl. Lugaw na ang tikinan tayo, itay agsapa. Awan nga rudan ti mailuto. Naimbag kumamat no agsapul ti pakitang danan na day tamayo. Ngam saan? Tatila mo't papanan na. Apay ngagsangsangit ka man ng Cheryl. Kasanumat ngamin tinanang kong tatang. Mabisin ka ka din. Itay pa'y Uray siya, mabisinak matan. Nagsakitan ti tiyan ko, Eric. Kaya't mo ti mapan iti ayan ni Auntie Sabet? Anya ti aramiden tay jay. Tulungan ta ni Auntie ngagdalos. Barang ikanda ta iti kanenta. Sigurado nga agungat ni Nanang no mapantay jay. Agli basta. Adda ni Nanang iti asidag tiri daw. Kasano ta makaruar ngay. Urayin ta pumanaw ni Nanang. Talaga saan ka mapangnamnamaan, Loreto? Di ka man nagsaliti dalan ko, siga Marina. May unay ka na lalaki! Nita, Anay ko! Apay nagkabil ka ngay! Aglisi ka naman iti dalan ko No kastamat lang ang gayam! Di ka na kuman nagaw-awid! Nagturog ka kuman ija naggapwam! Aniti ko nam! Ulitin man timbagam! Batan na! Ang unang katibakin! Hay! Di ka makibiyang dito, no di mo kaya timalaman! Nagkababain kayo kadagiti kakaruba. Kano mga agtakin ko kwa dahi tayo balay di pa nagapapayo. Ang mga napagtalawan da tayo. Awan bibiyang di kita karuba! Ngamin! Awan na mo dahil ti mapaspasak! Agin lalaing dakit niya! Ang dantara man ang tangiwat mo, nanang. Talagang awanan ba inday diyang amayo? Di kay maumuo mga gap-apa. Basol ni tatang mo Inaldaw nga agapa kayo. Tunggal agapa kayo. Kat madanagan kami. Saan asyak ti pangibagam iti kasta? Ibagam day ta iti bayulente nga amam. Kasano? Nusyak mo ti kabilan na. Nauma akon. Nauma akon iti kastoy aklas iti biyag. Nanang. Inaldaw laang nga stress ti tapay kanyak day tamayo. Kas ita, rinwar manan. Uwan nga ron.
Saan matan na matatao ni tatang dito'y balay? Kasano? Day tala agre-relax ter aramidan na. Awan bibiyang na nagbisinti pamilyana. Awan gayam nanang. Awanan balonan minton bigat, iji pagadalan. Di saan ka nasumsumrek? Isupay day ta paggastusan tayo. Awan lang arudan may bayad iti abang. Kas kada maigatang iti kanan tayo. Kayat ko ti agadal nanang. Kayat ko ti makaturpos iti panagadal ko. Di mo ipilit ti kayat mo si Kasheril. Saan ka mo't abulsak? Tapno di mo makita ti mapaspasamak. Kumusta mo't nga tadamanong mo Loreto ijay syudad? Day tatijak amo nanang. Di na matrep-replyan dagiti text ko kankwana. Naupay siguro anak ko. Saan tangamin nga impawitan iti kwarta bulbuludan na itay? Narigat matlaan. Numairwam da at tulong ti sabali at tao ti pagbibiyagan da. Mano atawon matan akas ta ti aramidan da. Panawon matan tapno sursurwan da at tumakdar iti bukod da asaka. Adda punto manak ko. Ngamno dadto makarignaak iti kaasi kadakwada. Uray siyak mat nanang. Maasyanak matlang iti kasasaad da. Ngam saan mo't ngamin amabalin nga itad tayo amin adawatan da. Sa paila kumatad dada iti nasaya at akasasaad. Masursuro danto nanang. Katno kayat dati agawid. Silulukat ti balay. May mayat pa'y dito'y Mabalin ang makigardin da. Ken, makatipid da iti abang. Day taman ti text mo kankwa na anak ko. Ibagam asilulukat to'y balay no kayat dati agawid. Nagpaas nanang. Intex ko nitay agsapa. Barang basaan na Apay nanang, sa dino ti papanan nyo? Ha? Awan, anak ko. Apay nga ron nga gimimpaki kayo. Ay, iduldulin ko lang dagiti daddo maabadok. Tasaan mo nga umanay kanya. Kasta ka di nanang? Wan, sa dino ko mga ti papanak no bilang man. Nanang, di na kang pampanawan Uwan ka di. Sige, agtugaw ka lang dita No adda ni tatang mo, ibagam adagos kanya. Sa dino tinapanan ni tatang aya? Diyak mo, saan mo ta nagpakada? Adda siguro manan iti ayan dagiti gagayem na. Saan mo't ngamin ngagtrabaho? Kasano? Kanayon mo't amakiapa kadagiti katrabahuan na. Iso a kanayon mo't amaikat iti trabaho na. Ala, mangan kayon, Eric, Cheryl. Nangalaan nyo iti itlog, nanang. Ginatang ko Italaang manen amakaraman kami iti itlog. Mala, awanan ti adu pa'y asao. Mangan kayo ket din, tapno makaturog kayon. Da kayo ngay nanang. Agtugaw kayon tamangan tayon. Un nga rod, pagbibingayan tayon at makanaginatang yun, nanang. Saanan? Ginatang ko dayta para kada kayo. Ang mga namabisinan kayo nanang. Di nakpagdanagan, okay aklaan. Kas na ko nakitayan, ginatang ko dayta amakan para kada kayo. Eric, adamadlaw ko kaninanang. Anya day tamanang. Kalaat mo ta simmingbot. Saan anagungot itay? Kabayatan ti pandangan tayo. Ang mga nun nagbaliwon ani, nanang. Ngata? Siguro. Unak man no nakaturog kayon. Saan pa'y nanang? Urayin da kayo. Maturog kayon, tapno di kay mapuyat. Da kayo ngay, nanang. Saan kayo maturog? Urayak pa'y ni tatang nyo. Sige nanang, good night nga Rodan. Good night, nanang. Good night, anak ko. Sapay la kuma. Tama pa kawandak iti kastoy nga ramidag. Di akon maanusan ti kastoy akasasaad tayo. Sa dino tayan ni nanang, manang. Diyak mo ading ko. Awan mat iti nagriingak. Sa dino nga rod tinapanan na. Uray
Uray siya, jakmat mo. Marina, itimplanak man iti kape. Awan ni nanang dito'y balay, tatang. Anya ti kunam? Cheryl? Anya ti aramidan ni Loreto, numaamuan na nagtalaw, ti asawa na. Papagayam, di yung liwayan na denggen, tituloy ta seryeta yung itaalawas ang napauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang istasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, naikat ni Loreto iti trabaho na. Rason, tapno agrigat manen ti pamilya na. Kalpasan ang naikat da ito iti trabaho. Tinagin inom iti ara, ti sinangsango na. Katkabilan na pa yan, ti asawa na. Iti may sangal daw, napanunot ni Marina, ti agtalaw. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sa dino tayan ni nanang manang. Jak amo ading ko. Awan matan itay nakariinga. Sa dino nga ron tinapanan na. Uray siya, jakmat mo. Marina, itimplanak man iti kape. Tatang, awan ni nanang dito'y balay. Anya ti kunam, Cheryl? Demi mo, no sa dino tinapanan na. Awan mo titay nakariing kami. Anya? Ang mga no pinanawan na tayo ni nanang, tatang. Anya? Ay, sana mabalin nga itarayan na ti responsibilidad na. Jak kabalan nga aramidan amin, no awan ti inayo. Awanan dagiti bado ni nanang niya. Inala na aminan. Ibadas yung nga awagan, tatang. Awanan. Saan tayo na naman nga agsubli pa dayjay? Rugyan nyo kit din taging pake. Ibagam kiniading mo. Sa deno ti papanan tayo. Itayan ni apong nyo. Adayumat ijay. Awan nga rod kadwayo ditoy. Awanin ni nanang nyo. Nagtalawan. Tatang. Agawan yung taging pake. Tapumanaw tayon ditoy. Kasano nga iti panagadalmi ka ni Eric? At dapagadalan ijay ayan da apong nyo. Mabalin nyo ti ag-transfer ijay. San mo't mabalin apanawan kayo ditoy. Adakda kayo lang. Anyat na pasamak aya Loreto. Nagtalaw ni Marina, nanang. Anya, Da kayo pa lang ti makamo kadag iti apo ko ya. Ibatik ida ditoy. Tapno makapagtrabaho ak. ay una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Sa anak matla nga agbayag nanang. Pumanaw ak matla dagos. Pumanaw ka mat. Agpanunot ka pa'y man ang naimpaganak ko. Sayang ti aldaw, nanang. Urayam ni ading mo Marlon. No kayat mo, di agardin kayo adwa. Sana, intulod ko lang dagiti ubing. Kat sa dino manan ti papanam. Agsapo lang iti trabaho ka. Sige, inakon. Da kayo pa lang ti makamo kadag iti ubing. Nagpasyar mo't gayam damanong Loreto, nanang. Nagpindot ka anak ko. Anyat kaya ti asawa, nanang. Intulod lang ni manong mo dagiti kakaanakam dito, itagtrabaho ka no. No kasta, dituin ngagnag dagiti kakaanakak, nanang. Wan anak ko. Ni Manang Marina ngay. Day tangarod ti parikot. Apay, nanang. Sa dino ti ayan ni Manang Marina aya. Iko na ni manong mo. Kat nagtalaw ka no ni Marina. Anya? Diyaka mo ka dagita adwa. Di da panunutan ti masakbayan dagiti anak da. Ay awagan man kit din ni manong mo. Tapno makapagsarita kayo. Ay, kina-irresponsable. Tikas tangar aramidan da, nanang. Hello, Manong. Nakawag ka mat. Anya ti masapol mo.
Sa dino ti ayan mo ay ita. Anak dito yan ti kumpare. Kasano nga rodan dagiti ubing. Na kayo pailangan kininanang timakam mo. Agtrabaho akpay. Nga tanto tangdan ko. Mangipawitak to iti kwarta. Anyat napasamak ay manong. Kalaat ti panagawid yo. Nagtalaw ni Marina. Tsaka mo no sa dino tinapanan na. Mala. Saan kon nga atidugan ti istorya? Mawatan yung siguro dayta. Nga maapay ang nagtalaw manong. Ada ka di dakas nga inaramid mo? Kinabil mo ka di? Si Mangpad ang ti kumpare. Pagsaritaan mi ti may papaniti trabaho. Umawag ak to manen. Bye. Oo, na yan ni manong. Nagimas ti luto yo, apong. Uwan nga ro, Lapong. Kita laang manan ang makasita kami iti karne. Awan namin kastoy, iti pagnanaudan mi iti. Una, tawan kwarta da na ng kentatang, manang. Ado pa'y tinabati, apo. Ibagayo lang nukurang iyo, tamanga laak. Uwan, Lapong. Malamangan kayo lata, apo. Takasaritak pa'y ni Uncle yu amarlaon. Saan kayo ang mga, Lapong? Madamdaman ton, apok. At dala na patig apagsaritaan mikin ni Uncle yu. Nagkapuak di ta pagadalan ita, hinanang. Anya timbagada ngay. Mabalin nga ag-transfer dagiti kakaanakak. At the requirements daw dawatan da. Anya a requirements ti kasapulan da. Oh, daytoy. Nana. Insurat ni ma'am iti papel. Na, adumot gayam. Huwag nga rod. Awagam ni manong mo, tatulungan na ka. Saan tamot nga amo no ayan tinagadalan da Eric kan Cheryl iday. Una, ibaga ka ni manong, tanusan na nga ilakad. Una, tapno amo na mutlaan. Una nang, kantap no nabibiit. Ay, kasano nga'y dagiti gamit da. Gumatangak to. At damot kidilistaan kanyak. Siya kung timakam mo. Ay, agyaman na kanak ko. Agyaman na tay saksakit mo unay dagiti kakaanakam. Kasi damot ngamin no baybay antayo ida, nanang. Ala, ti Diyos, ti mang subalit iti kinaimbag mo anak ko. Sapay la ko ma, tamatsambaan man ang timayat apresyo tinatang. Umay kayo mampay ditoy. Cheryl, Eric. Apay ka di, Uncle. Adda ginatang ko nga usaran nyo. Ipadas yun, umanay matlaan ka na kayo. Dahito itiparakan ka, Cheryl. Ang yaman ng Uncle. Dahito matiparakan ka, Eric. Agyaman nak, Uncle. At damot lang ginatang ko nga school supplies. Pagbingayan yun to, ah. Yehey! Ang damanin baro agamit mi. Sana na masapul nga agbulod ta kadagiti ka eskwelahan ta, manang. Uwan nga ro, dading. Kat aywanan yung dagiti gamit yo. Wan. Uwan, Uncle Marlon. Makatawanan tinapalapas. Namawan la ka di timpaw it ni manong muloritaw. Dahita nga rod nanang. Naimbaglangan tamaya ti presyo tinatang. Uray kaskasano, at dagastosan tayo. Ay, awanan. Nalipatan na mutin ti responsibilidad na kadagiti uping. Awagak tuman, nanang. Wan, ipalagip mo kan kwa na ti responsibilidad na anak ko. Sa dino ti ayan ni Manong Loreto ita aya, nanang. Ay, daita ti jakam mo. Di na mo ngamin imbaga ti puno. No daduma, kasla agul ulbud pa yun. Un nga rod. Tunggal ag text ebe, kat agpaw itak to, kun kunana. Ang maging gaita, awan mo't impaw it na. Daita nga rod. Ay, palodaman kit ti cellphone ko anak ko. Tawagan ta ni manong mo. Di na mo't kumustaan dagiti putot na. Natawag kayo, mat nanang. Kaano ka nga agpaw Loreto? Diyak pa'y sigurado, nanang. Na, apaya di ka sigurado.
Awan mat ngamin ti husto a sweldo. Ti kunam idi kat agtrabaho ka para kadagiti anak mo. Naman niya ngay day tama paspasama. Anyang ro ti maramida kat manulang mat ti sweldo. Si kamot ang tiagbayad iti silaw kan danom Loreto. Day, sino day jay? Ha? Ay, awan day dyan, nanang. Da kayo kit dimat. Adda nangag ko abusis ti babae. Sino day jay? Hala. Ada pa aramidak. Tumawag ak to. Into nagpauitak iti kwarta. Asino dyan mawag? Ninanang ko. Anya timbaganakan ka? Salsaludsudan na. No kaanong agpauitak iti kwarta. Ti ina nga dagiti putot mo. Diyak mo no sa dino tayan na ita. Saan mo't amabalin asi kalaang taggastos? Amo na ka di ti may papan kanya? Amo da masikuga? San ba ay? No kasta nga rod, ibagam kadakwada aka sa pulak mo ti kwarta. Kurang tupay ti sweldo mapagbiag ta. Ibagak to. Ngamsan pa nga ita. Madamat ng kadakwada, Numaawatan da ti sitwasyon ko. Nangagaw tinagan ni tatang itay, apong. Iso ka diti kinasari tayo iti cellphone. Wan, apo. Anya nga timbagana? Awan mo't kit da eh. Sinaludsod ko laang no adda maipawit na. Tapno adda kumamot usarin nyo ah. Awan samat kwarta na, apong. Dayta nga rod ti parikot, apo. Kastamat laang idi. Kwarta ti pagapapaan da ni nanang. Mala, ditan pagsaritaan ti maipapan iti dayta ba nag-apo. Diyak kayat nga ipalagip dagiti napasamak iti. Agsubliak nga roden iti ayan ni Eric. Ada homework ko nga minapong. Ay, wan, apo. Saysaya atin nyo ti panagadalyo. Tapno makaturpos kayo iti kapsat mo. Wanapong. Kayat ko ti agbalin a profesional. Kasta apo. Iso asay-saya atem ti panagadal mo. Iti kasta, napintas to ti masakbayan nyo nga agkabsat. At damiting ije pagadalan inton bigat, nanang. Nasabat ko ni Ma'am Freda di tadalan itay, kat iso ti imbagana. Asino nga iti makimiting? Numabalin, da kayo kumapay lang, nanang. Busy ka kaday. At da aramidak ije garden inton bigat. Mala, sakto nga rod ti makimiting nga nanak ko. Una, tapno makita tayo, no nakapasamot lang dagiti ubing. Sigurado day ta anak ko. Ayun gayam. Inawagak ni manong mo itay. Oh, anya nga iti kunana. Adda ka di ipawit na? Awan nga rod. Apay nga kasta. Mangipawit kumamot Kaasimot dagiti ubing. Kan adda nangag ko abusis ti babae. Kabayatan ti panagsarita mi itay. Boses ti babae? Wen, jak amo no asawa na dayjay. Tadyak met masigurado no busis ni Marina dayjay. Ay, adda lakit di manen sa bali a babae a kadenden nana. Apong, adawad ko iti pagadalan mi. Ay, kunak to, matapok. Oray siya, apong. Congratulations kada kayo adwa, apok. Sigurado ang maragsakan ni Uncle Yo, numaamuan ng adda honor yo. Kaslan niya Uncle Marlon ti tatang min, apong. Naimbag pa'y ni Uncle Marlon. Nasayaat kata kami. Kan sipod nagnaad kami ditoy. Awanin pagbutbut ngan mi. Saan mat ngamin amamartok ni Uncle? Wan nga rod. No idi, kastaw na iti danag mi no agawid ni tatanga na bartet. Kabilan na ngamin ni nanang. Saanen ang mapasamak dayta, apo. Nasingpet ni Uncle Yo. Kas makita yumot. Kas lapud-pud no nga anak, ti pangibilbilangan na kada kayo, akaanakan na. Itay pa'y urayin ka, anak ko. Kat dagiti ubing ngay, nanang. Naturog dan. Apay anarabyan ka. Di magasak iti ayan ti gayem ko. Apay. Nanang. Adda nang nagyo a boses ti babae, di mawag ni Manong. Saan ka di? Kasta nga rod, anak ko.
Nanang. Addan samutan sa bali a pamilyana. Ha? Kasanuan na ibagam ti kasta? Adda nakakita kadakwada jay syudad. Adda babae a kadwana. Kat masikugpay. Anya? Isungawanan bibiyang nakadagiti putot na. Taaddan sa bali amang parparagsak kan kuanay jay. Ay, naglukon na di akabsat mo. Sa nabali nanang. Mapanak to iti ayanda. Kat kasaritak ni Manong Loreto. Ayan ti sweldo mo, Loreto. Oh, Antoy, i-budget mo ah. Daytoy laeng ti iyawat mo. Dahil lang tinabati. Binayadak pa nga ti abang tayo. Agraman ti utang ta di ta store. Tapno saan nga isupay ang mapampanunot. Ay, una yan, Loreto. Agpas ngayak ton inton sumaro na abulan. Anya ngay tigastusan ta. Pabitlang, kamayay. Ah, Marlon? Asino ti bisita talakay? Ah, Ha? Anya ti kayat asawon daytoy, Manong. Anya ti aramidan ni Marlon, numaamuan na ti maipapan iti baro, a pamilya ti kabsat na. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Irresponsable, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsabot kada kayo, TNTBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, intulod ni Loreto dagiti anak na ijay probinsya, kat nagsublimot laeng ijay syudad, tapno agsapol iti trabaho na. Pinagadal nga rod na anak ko kan Marlon dagiti ubing. Taon tinaglabas, ngam awan lata ti maitad ni Loreto a suporta, kadagiti putot na. Iti may sangal daw, nadamag ni Marlon, nga adda sa bali akadandan na ni Loreto. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Irresponsable, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ayan nga iti sweldo mo, Loreto. Antoy, i-budget mo ah. Daytoy laeng ti iyawat mo kanya. Dahil talang tinabati. Binayadak pa nga ti abang tayo. Agraman ti utang di ta store. Tapno saan nga isupay a pampanunutan. Ay, una yan, Loreto. Agpas ngayak ton inton sumaro no abulan. Anya ngay tigastusan ta. Mapitlang, kumayan. Marlon? Asino ti bisita talakay? Anya ti kayat asawon daytoy, Manong. Pengin may ka. Pudno gayam. Adda sa bali a pamilyam. Maawatak itan, no apay akas jet inaramid mo kadagiti putot mo. Nalabas day ta kina irresponsable, Manong. No awan tinasayat nga ibagam. No imay kalaeng, tapno makiapa kanyak. Nasaysaya at no pumanaw kan. Pudno ti atat tayo, Nanang. Adda sa bali a pamilya ti kabsat mo. Nanang. Kinapudno na. Dakkelan ti tiyanday babae. Anya? Di na lang arudon maitad ti kasapulan dagiti putot na. Nangasawa manan iti sa bali. Day tangarod, Nanang. Kaslaawan manak nakam day jeng anak yo. Pagtrab-trabahuan na ngay ita. Diyak mo, Nanang. Saan ko na sinaludsod? At damot nga min jay babae jay. Kan maditipan nakisarita na kanyak. Awan nagdumaan dakin ni Marina. Agpadada nga irresponsable. Awan bibiyang da kadagiti anak da. Basta panawan dalatan? Saan laeng nga ita ti aldaw.
Pagbabawyan dan to tikas tangar aramiden da kunakmanan. Hello, Karawag ka, Mad Marlon. Apayaya. adamanan babayadan dagiti ubing di pagadalan. Awang pa'y suldok. Sikapay lang timaka mo dita. Pangasim kumamat amanong. Tulungan da kami kumamat ni nanang. Apay, dumawat ka. Katadamat garden mo. Apay nga ipasayo kada kami kaninanang ti responsibilidad yo. No diyo ida kabala na pagadalan. Pagsardengan nyo idan. Da kayo tinangin-roll kadakwada. Ita, saktirang-rangan nyo. Manong, panunutam mat kumati masakbayan dagiti putot mo. Kaslabagin lang mati pampanunutam. Nawan na sayat nga ibagam. Putdantan ti saritaan ta. Dagiti ubing ti kaasi iti kastangar aramiden yo, manong. Anya timbaga ni manong mo. Mangtad ka de. Awan kano kwarta na, nanang. Anya? Ay, makapauma mati makisarita kan kwa na. Siyak pa'y kidin ti agpakpakaasi at tulungan na ti mismo aputot na. Kasano nga rudan da ita? Manong aminan ti mabayadan iti pagadalan. Sagpa 500 da. PTA fee ka no. Ay day kun yak amutay daduma. Ala, siya kung timangtag, tapno mabayadan na, nanang. Ay naagyaman akman ang nanak ko. Para matlaang kadagiti kaanakak, abinaybayan dagiti irresponsable anaganak da. No kasano ti kinaresponsablem nga anak. Isumat ti kinairresponsable ni manong mo. Saan da bagay ti maadaan iti anak. Tadida magayang kabailan at takderan. Ti amuda siguro, kat nalakat ti agpamilya. Iso ang nagtalaw da ide kan ni Manang Marina. Ang amanyangay ita, marigatan da matlaang. Graduation kon iti high school na po. Wala po. Kamaudyanan na. Agkuleyo kanton. Agradwarak manen nga awan dagiti dadakkel mi ken ni Eric. Idi nagturpo sa kit elementarya. Di da pulos nagpakpakita. Ala, bayam apo. Adamo ni Uncle Marlon. Naimbaglaangan taada kayo ken ni Uncle Marlon apong. Da kayon titimakder nga ama kan inami iti kapsat ko. Banag atong palbiag apagyamyamanan mi ken ni Eric. Ay naapo. Makapasangit mo't ay tanga ibagbagam. Tears of joy lakit di dayta apong. Una po. Mala, budto yung dagita ba daw ta iplantsak. Tapno nakasaganan taon. Ni, nangalaan nyo iti plancha apong. Ginaatang ni Uncle mo Marlon na nakita na ngamin ti uniform yung kini ading mo. Masapul ka no ang maiplantya. Sikamot gayam dayta, Manong Loreto. Kung aktumat, sikat isarsarunwak. Apay ka di. Graduation ni Cheryl inton o may alawas. Ket, Mapantayo alangan na mapanak. Masapol ngagtrabaho Taado ti babayadan mi. Special day nga aldaw, Manong, para iti putot mo. Nagturpos iti elementaryang awan kayo. Itang agturpos iti sekundarya. Awan kayo latta. Tulang ka di. Imbagak mat abisi ak. Ay na, Manong. Agraman presensyayo. Ipaidam yo pa O di si kan timapan. Ay na. Sapay la kuma. Tadi mo pagbabawyan dagiti desisyon mo, Manong. Kunak tumat nga uray di mon ibagakan manong mo. Imbagak taamangan kunak no nakaamiris maten. Ay naanak ko awan lat amok dita. Ay, nakangagak paikit di. Gusto nga minin. Bayamon ni manong mo. No day ti desisyon na. Anya ngay nga ron ti maaramidan ta. Narigat mat no pilitin tayo jay tao. Asino nga ron ti mangimarcha iti kaanakak, nanang? Ay si kanton May mayat samat no da kayo, nanang. Ay nanak ko.
Siya tinangimarcha kadakwaday di nagturpos da iti elementarya. Si kamot itan atap no mapadasam mo. Ah, nakababay nanang. Mawanti rumba nga pagbain naman ako. No saan ka nagsakripisyo? No saan mo asinuportaran dagiti kakaanakam? No saan agapuken ka? Saan da ang makaadan? Bagay mo ti kawas mo, Uncle Marlon. Ha? Sigurado ka, Eric? Wan, Uncle. Bagay mo launay. Tabulaan nakmanan. San mo't, Uncle? Ibagbagak ti pudno. Anya kami ti bagbagam ka ni Uncle, ading ko. Bagbagak a bagay na ti kawas na. Saan ka di, Manang? Katuan mat. Kunakto ba, Uncle? Ala, wanan. Ah, huwag kayam. Anya nga oras amang rugiti program kaanakan? Alas 7, Uncle. Nasapa tayo ngami. Ala? Ano san tayo nga aguray, ah? Nasaysaya atin ti masapa. Ngam ti maladaw. Agtrabaho ak San Loreto. Nagtrabaho ka. Sino nga iti mga sikaso ka dagiti ubing? Sapay ag-eskwela ti maysa. Mangala tayo iti babaunan ah. Di supay apaggastusan manen. Saan ba't amabalin asa anak nga agtrabaho? Kurang ti sweldom apagbiag tayo. Di mong tumat ngamin amo ti agtipid. Siyak pa iti di na mo ti agtipid ita? Pudnumat. Amok ti agtipidan niya? Talaga lang amin kurang ti kwarta nga ititid mo. Uray anya pa'y klase ti panagtipid ti aramidak. Kurang lata. Narjod ka ngamin. Tila paggasgastusam. Di ta ka man laingan. Pumanaw ka kat kasarsarita ka pa'y lang? Sigurado ka? Akayat mo ti agtrabaho, ani? Imbagak lang arudan ken ka? Salud-sudan pa'y lang? Adda na panunot ko apamuspusan. Anya day ta na panunot mo. Makatipid ta nga ta? Sigurado. Kasano nga rod? Kasaritak da Cheryl kin Eric. Ibagak nga agnagda dito ipag-abangan ta. Tapno adda katulungan ta. Ha? Oo manugot na nga ta? Sigurado na ita. Kasano no saan? Sakti amada. Adda karba nga kadakwada. San amabalin nga yimot dananang kan Marlon ida kanyak. Ilaban ko ti karba nga kas amada. Kumusta kayo, nanang? Nasaya at lata. Hapay nga itakalaang ang nagpakita. Alaak dagiti ubing. Anya, Siya akong ti makamo ka dagiti putot ko. ay san amabalinti kas Loreto. Sakti amada, nanang. Una, ngam kasano kami matkin ni Marlon. No basta alaam ida. Saan nga ay ayam dagiti ubeng? Ipalagip ko met, nanang. Sakti ama dagiti ubing. Adda karba nga kadakwada. Wan, sikat ti ama. Ngam inaramid mo kaditi responsibilidad mo kas amada. Wen, amok nga do tinagkurangak. Ngam sana day tatirason, nanang. Ni Marlon nakabsat mo tinagbalin nga amada Cheryl kan Eric. Iso tinangakam iti responsibilidad jo kumakin ni Marina. Sa ita, kasta ti ibagam. Tatang? Baro ka matgaya man, Eric, anak ko. Anya ti aramidan nyo ditoy? Imaya, tayaban kayo kinimanang mo. Agyan kayon kanyak. Anya? Agnaid tayo iti may sa bubong kas may sa pamilya. Tatang? Ni, adda kayong madgayam. Imaya, takuyugin kayo, anak ko. Kaya't ko ang makumpleto tayo manen asa nga pamilya. Mangmangagyo ka diti bagbagayo, tatang? No sumurot kayo kanyak, ikari, itad ko amin na masapsapol yo. Pasensya kayon. Ngam saan mi apanawan da apong kan Uncle Marlon. Sakti amayo. Lilipat na kami ti Mano Atawan. Sa ita, kasta ti ibagayo. Awan nagdumaan nyo kaninanang, tatang. Gusto timbaga ni Manang. Nawan daapong kan Uncle Marlon. Timiyam mo. Amang ano may sa kami matan kadagiti agpalpalama di ta kalsada. Pasensya kayon. Ngam di mi kaya ti sumurot kada kayo, tatang. Anyat ko nayo, nanang.
Imay ni Manong Loreto dito'y balay. Wan, kayat nan nga alaan dagiti putot na. Ita, tadadakkeldan. Tiyak manamokin ni manong mo. Kaya't kadi dagiti ubing ti sumurot, iti irresponsable nga amada. Saan? Di da kayat. Uy, una yun ni Manong ay. Pilpilitan na nga rod ita. Kurang laangan nga iguyod na ita. Naranaklaan ni Manong. Talaga anak ang kumankanyak. Sigurado nga agsublin tumananday chay. Sapay la kuma, tairanana nga addaak dito'y balay. Iti kasta, makapagsarita kami itinalapat. Anya ti plano yung kanimanang mo, Eric, kanakan. Di mi kaya ti sumurot kini tatang, Uncle. Sigurado kayo. Kasano, no di na kami pagadalan. Kasano, no kabilan na kami, kas aramid na kininanang idi. No kasta ti desisyon nyo, saan kayo apilitan na sumurot iti amayo? Agyaman nak, Uncle. Amok ti ugali ti kabsat ko. Agyaman kami lawanay kada kayo, Uncle Marlon. Awan ti rumbang apagyamanam kanyak, kaanakan. Ti kanyak lang, kat saan kayo kuma amaihawawan. Kat ti kayat ko, makaturpos kayo. Iti kasta, addan tumat mangitakdar iti pamilya tayo. Amoy, Uncle. Nagasak to dagiti agbalin nga anak yo. Ngamin, kaskan ka ti amada. Responsable. Ay na, kaanakan. Awanan planok ang mga asawa. Manumot kan titawon ko. Mabalintay mo't, Uncle. Saanan, naragsakak mo't iti biyag ko. Ken, amok nga addan tumot ti mangisakit kanyak. No dumtang ti aldaw ako mapsutak. Kasano ngay? Nag-reply ka di ti putot mo? Saan nga rod? Mangrugi ako na iti trabaho. Masapol nga da mga sikaso kadagiti ubing. Mapanak tumanan iti ayan dahin ton bigat. Siguradong lang nga umanugot na. Wen, hindi ka madanagan. Sakti makam mo. Sana agpaaba ka dakwada. Amangan met no dinadaalan da ka kadagiti putot mo iso akastada. Urayan niya pa apanang dadal ti aramidan da. Saklat ta ti amada Cheryl ken Eric. Wala, agpeles ka nga rudan. Tamangida Sara kun iti pangrabyan tayo. Pagsaritaan tanto ti may papan iti day tabanag. Kalpasan ti pandangan tayo. Dagiti ubing. Adda klase da ita. Anya nga oras ti panagawid da. Alas 5 iti malam, apay ka di. Imayak, tasukunag ida. Pangasim Manong. Di mo ipilit ti kayat mo. Ita dadakkelan dagiti putot mo. Mabalindan amay baon. Kayat mo idan nga alaan? Apay akasta ti panagsaom si Kamarlon. Urayan niya pa'y ter aramidam. Saklat ta ti ama dagita nga ubing. Sumurot nga tada Eric kan Cheryl, kan ni Loreto. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryeta yu ita alawas ana pauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, namuanda Marlon, ti maipapan iti sabali a pamilya ni Loreto. Kat nga po taawanan tinamnaman da suporta ti kabsat na. Isudan nga gina titimmakter adadakkel dagiti ubing. Iti sabali a bangir, agparikutmat da Loreto kan ani. Tawan ti mga sikaso iti anak na. Kat dita, napanunot ni Loreto nga alan dagiti putut na. Tapno agdadanada kas may sa pamilya. Papagayam,
Denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napuluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Dagiti ubing. At ta klase da ita. Kanya nga oras ti panagawid ta. Alas 5 malam. Apay ka di. Imayak, tasukunak ita. Pang-asing manong. Di mo ipilit ti kayat mo. Ita dadakalan dagiti putot mo. Mabalindan ang maibaon. Kayat mo ida nga alahan. Apay akasta ti panagsaom si Kamarlon. Urayan niya apay ter aramidam. Saklat ta ti amada kita. Wan, sika ti amada. Ngam sa dino ti ayan mo, idi agkasapulan da. Sa dino ti ayan mo, idi kasapulan da ti atensyon ti may nga ama. Sige, danugan na pa manong. Bastos ti panagniw-ngiwat mo. Bastos no bastos. Ngampod mo ti ibagbagak manong. Da kami kaninanang tinangakam, iti responsibilidad yu kas dadakal da. Di mo mailibak day tamanong. Awan kit di babayin mo ah. Feeling ama ka mo. Sika ti awanan bain manong. Di mo ipasa kanyak ti aramid mo. Ngamin, amo tayo nga irresponsable kang ama. Da Eric kan Cheryl ngay. Di ta kaya ti sumurot kanyak. May samot di kabsat ko. Kontrabida. Kasarang marudan da ita. Tawanin na. Sana na matuloy ti planong magtrabaho. Una yun na ya. No mga latang amin iti tangdanan ta. Isumot lang nga gastos ta. Anya pa'y ngay nga rod. Anong usak manan ah? Agtipid tayo ng aminan na. Anya nga tanong agabrod kalaangan. Oho. Dakla kaya ti agabrod. Tapno dakkel ti may rimit mo kanyak ah. Kaasi tayo nga agan-anos, Loreto. Ay, nuan niya ti adda. Isu ti anusan tayo. Diya kaya ti agabrod ko nakmanan. Imay ka naman ni tatang dito'y itay. Manang Cheryl. Asino tinang ibagakan ka? Ni Uncle Marlon. Anya tinaramid na ditoy. Umay natako masukunan. Naibagak matan ka ni tatang. Asaan ta kaya ti sumurot kan kuana? Dinanog na pa yung arod ni Uncle Marlon. Na black ayan ni Uncle. Ay oo na yun. Dangran na pa'y ti tao anang isaksakit ka data. Masyanak nga rod kin ni Uncle. Talagang aglablabusan ni tatang ah. Husto laang ti desisyon ta. Asaan ta sumurot kan kuana. Aging gagayam ita kat violent tilata. No iti ayan na ti pagnadan ta. Kasano lang ang ti panagadal ta. Naan ano tama-tama nako. Kinabil ni manong, nanang. Anya? Imay dito'y balay itay awan kayo. Kat nagsinungbat kami. Masapol aya adanugan na ka. Amo yung matanday jay nanang. Bayolente a tao. Saan mat a bayolente ni tatang? No asino mat nga tatinang tawidan na itikas jay agalad na. Na, tanay limbitan unta matam. Sana bale agimbag tulat ta nanang. Ay una yun ti kastangar aramidan ti kapsat mo. Laklakayan ngawan manak nakam na. Apay nanang. Anya tin susuruyo kadagiti putot ko. Apay, anyat insuro kadakwada. Amok ah. In brainwash yo da Eric and Cheryl. Tapno guranda. Sana masapol nga aramidan miti kasta Loreto.
Apay nga rod adida kaya ti sumurot kanyak. Si kamo lang ti bakagapo. No apay nga adayo tirik na dagiti anak mo kan ka. Amo managtalaw ti inada. Nga manya tinaramid mo. Awan basol ko. Imbes nga aramidem ti responsibilidad mo. Tapno nasaya at ti masakbayan da. Angam sabali mo tinaramid mo. Nagsapul ka manan iti sabali nga inasawam. Abay, iti pa nagkunayo ka di, kat sa anak ang masaksaktan, nanang? Sika tinagbidot anak ko. Ulitek manin na, nagbalin ka nga responsable. Sana da ka sa mga asawa ka manan. Angam sinupurtaram lata kumaadagiti anak mo. Nanang, Imparignam kumalata kadakwada ti kinapatagda. Angam no pa'y kasta. Saan pa'y anala daw ti amin anak ko? Ado pa'y ti panawon tapno sulnitam dagiti nagkurangam kadakwada. Nasalaw ko ni Manong ditadala ni tay nanang. Dito'y ka di tinaggapuan na. Wan, dito'y nga agpaiso anak ko. Anya man ang timbaga na. Subli mo't asubli dito balay. Saan na makatal na? Kabayatan ti panagsarsarita mi. Mariknak ti panagbabawin. Kasanumat ang naibagayo dayta, nanang. Wan ata sa balin ti tuno ti boses na. Amangan no pamarang nalaang dayjay. Saan amamok ni manong mo anak ko? Sapay la ko mga rod, tanaka amerism. Sapay la ko anak ko. Maasyanak matkan kwa na. Ngam kasyemot ngamin ti pakpakita na. Ditay agsarda nga kararag. Asapay la ko mata malawlawagan ti panunot na. Kat aramiden na noan niya ti rumpag. Sa din tinagapom si ka, Loreto? itayan da nanang. Na, anya pa'y lang tinaramid mo, Jay? Kinasaritak tinak. May papanitian niya. May papan ka dagiti putot ko. Gusto ni nanang. Nagbidota ka talaga. Anya? Kaya't ko ti bumawi ka da Eric kan Cheryl. Agraman ka da nanang kan Marlon. Ikam ida iti kwarta. Ay pangasim, Loreto. Agpanunot ka na sayaat. Amumat nga kurkurang tayo iti budget. Adaak, nanang. Marina. Ala, sumra ka. Ala, agtugaw ka. Agyaman, nanang. Kumusta kayo? Nasaya at latabot balasan ko. Dakal tinagbaliwam. Wan gayam. Para kada kayo daytoy, nanang. Nay, anya ngay dagita. Pasarabo kada kayo. Pasensya kayo no itala ang nagpakita. Apay, sa dino tinapnapanam. Kalpasan ti panagtalaw ko. Nagpatulong ak itigayam ko. Tapno makaabroda. Isumat lagayam. Nagmayat po ti graduation picture da Eric kan Cheryl ang na-display iti diding. Nagagat dagiti anak mo nga agatal. Agyam anak ta pinadakkel yo anasaya at dagiti anak ko. Amok adakkel tinagkurangak kadakwada. Kapilitan tapukok mat dakichay. San mat amabalin abaybayan mida. Awan dan samat ita.
Jakpot ida makita, nanang. Ala, ano samte aguray, taada klase da ita. Kumusta kayon aduha, anak ko? Sa di na tinagapuan nyo, nanang. Mano atawan adi kayo nagpakpakita kada kami. Nagabrodak. Pasensya kayon. Nupimanawak asan ang nagpakpakada. Apay-apin anawan da kami, nanang. Amo ka nagpindutak. Katsapay ko matay kandak iti gundaway. Tapno agbalin a responsable nga ina kada kayo. No awan da Uncle Marlon kan apong. Awan kami iti ayan mi ita, nanang. Saan kami kumaakaste ang madanon nyo? Amangan nagpalpalama kami meten. Nusan aga po kadakwada. Di kay madanagan. Subadak dagiti sakripisyo da kada kayo. Sana mabayadan ni ti anyaman agatad ti sakripisyo da, nanang. Pwede tinaibaga ni Eric, nanang. Nupay kasta, bumawiak lata, anak ko. Kat sapay lakuma, tay kandak pa iti may sagundaway. Ikarik, saan kun asayangan ti gundaway nga ipaayo kanya? Nukasta, nag-abroad nga rod ni Manang Marina, nanang. Wan, Kanya nga'y tinagsasaritaan yu itay awanak. iso timang paadal ka dagiti anak na. Nasaya at matnukasta, nanang. Tani, dakkel ang tibabayadan da. Kat sa dino ay kano ti pagnagdan da. Dito'y balay lata. Taday tamot ti kayat ni Marina. Ipatarimaan na kano ti balay. Saan ang nanang? No adda kwarta na. Aramatan kin din de Eric and Cheryl iti panagadalda. Kastamot laeng ti kunak. Ngam kayat na kano asulnitan dagiti nagkurangan na. Hangam kasano no maibos ti kwarta na. Adda kanumot negosyo na ijay sentro. Adakan ko na dayta, nanang. Sa bagay, dito'y nga agnanaad, de Eric and Cheryl. Nanang, para dahito iti panagadal dagiti anak ko. Nay, sobrang samot na ito'y Marina. Pagpatarimaan yun iti balay ti daduma. Kas makita kat ado tinaskan ang matarimaan ditoy. Pasensya kan balasang ko. Ngam saan ko nga awatan dayta. Pangaasiyo nanang, awatan niyo kuma. Amok akurang dayta kasukat ti ado a sakripisyo yo para kadagiti anak ko. Ngam isulaang ti amok a mabalin nga aramida, nanang. Agyaman nga rod, Marina. Awan rumbang apagyamanan nyo. Kaya't ko lang asubadan ti kinaimbagyo kadagiti anak ko. Mala, mabiit laang balasang ko. Tabangala akman iti kape, tagkapita, bayat ti panagsarsarita ta. Sana, nanang. Agpakadak matlaang, tada trabaho kita. Inton maminsan tulaangan. Kasangay gaan ni Uncle Marlon inton Sabado, manang. Ay, wan anya. Anya nga tatimayat nga irigalo takan ko na. Sigaman. Mano ti budget ta aya? Depende ano niya tikayat ni Uncle. Anya nga tanong gumatang ta iti cake kan lechon na pagsasangwan tayo. Mabalin latamot, manang.
Kan gumatang ta iti sapatos na. Tapno da isuot na. Into nagsingir iti bayad tinateng na. Una niya. Daanan di sapatos ni Uncle. Sapatos na pailaing dayjay. Di high school ka manang. Uy nga Rod. Nabayag asaan ang nasuksukatan. Kita no anya ti size na. Tapno sigurado nga umanay kan kwa na tigatangan ta. Apong, simbangpat ka din ni Uncle Marlon? Saan pa imot apaw? Anya day ta nakasupot nga imot mo. Pagsasangwan tayo, Apong. Kasangay ni Uncle Ita, saan ka di? Ay, won. Kasangay na ita. Iso agi matang kami iti cake, kan lechon, pagsasangwan tayo. Kan, inggatangan mi ni Uncle iti sapatos na. Ay naapo. Isupay ki di day ta naggastusan nyo. Adamot inted ni nanang akwartami, Apong. Ison ati ginastos mi. Sobramat laang day dyan. Sigurado ang maragsakan ni Uncle Leo, apo. Deserve na, Apong. Ngamin, ado ti sakripisyo na, para kada kami akaanakan na. Happy birthday, Uncle! Nay, di matang kayo pa'y gaya may ti cake. Kan anya dayta? Lechon? Unang Uncle, para kada tayo. Ay na, isupay kid di naggastosan nyo. Inusaryo la ko man iti panagadalyo. Ni Uncle Matt. Regalo mi nga Rod, para kada kayo, Uncle. Kat anya ngay dayta? Sapatos! Tapno masukatan mo't adi sapatos mo, Uncle. Ay na, mabalintay mo di sapatos ko. Daanan dayjay, Uncle. Masapol ang masukatanan. Natuyin di plato. Mga tayo ki din. Agkanta, kan akararag tayo pa'y nga Rod. Tapno, maramanan tayo ti ginatang mi. Itay pa'y adi ka matagtagari, anak ko. Nanan, dala na una ka pang panunutak. Anya dayta. Isu siguro ang nagwinaswas kami iti ex-quity. Tapno adamang suporta kada si Erel kan Eric. Apay mat anay bagam ti kasta. Wala. Tanong na nga sawa ak. Amangan mo saan ko ang maitad ti masapsapol dagiti ka anak nanang. Saan siguro akasta anak ko? Amangan no saan lang ada kayo kini Jenaline tinaituding iti tunggal maysa. Amangan no di mo pa'y naamam mo ti babae aparakan ka. Awanan daytay ti panunot ko, nanang. Awanan plano ka mga sawa. Na, apay ngay. Sa bali lagtamot ano adda bukod mo a pamilya anak ko. Responsable ka. Kabaalam asuportaran dagiti agbalintong anak mo. Nanang, tunggal makitkitak dagiti ka anakak. Naragsaka kon. Saan siguro para kanyak ti mga sawa. Nagaumay kamat, Manong Loreto. Ading. Nadamag ko ang nagsubli ka nun ni Marina. Uwan, kinapudno na. Mano abulanan, nga iso ti mangmangtad iti allowance dagiti ubing. Apa di yung bagbaga kanya. Italangot nga imay ka.
Huwag gaya. Isupayan tinang patarimaan iti balay. Anya. Nagbalin nga irresponsable ni Manang Marina idi. Ngam kita mita, Manong. Ar-aramiden na matan ti kabaalan na, tapno maited na ti masapsapol dagiti anak yo. Di na magyo ka di. No sa dino tinapanan na idi pimanaw. Nag-abroad ka no. Kalpasan ang nagtalaw. Nagpatulong iti gayem na, tapno maka-abroad. Anya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagaya, di uliwaya na denggan. Tituloy ta seryeta yu ita alawas na napuluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan asin Moro da Eric kan Cheryl kan ni Loreto. Iti panagsubli na ijay syudad. Nasakit nga rod tinakam ni Loreto. Kat pinabasol na ti inana, kan ti kabsat na. Iti may sangal daw, nagpakita ni Marina. Kat nagkariapagadalan na, dagiti anak na. Papagayam, denggan ti tuloy ta seryeta yu ita alawas na pauluhan. Irresponsable. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nakaumay ka mat, Manong Loreto. Nadamag ko ang nagsubli ka nun ni Marina. Wan, kinapudno na. Manuabulanan nga iso timang mangtad iti allowance dagiti ubing. Apay adiyo imbagbaga kanyak. Italangot nga umay ka. Wan gayam. Iso pa yung tinang patarimaan iti balay. Anya. Nagbalin nga irresponsable ni Manang Marina iti. Angam kita mita, Manong. Ar-aramidan na matanti kabaalan na. Tapno maited na ti masapsapol dagiti anak yo. Di na magyo ka di. No sa dino tinapanan na idi pimanaw. Nag-abroad ka no. Kalpasan ang nagtalaw. Kat nagpatulong iti gayem na tapno maka-abroad. Anya. Dahi tatipud no, Manong. Kas makita kat pudno mat dagiti bagbagana. At da negosyo na ijay sentro. Adda ka di matan sa bali a pamilya na. Saan ang anak asawa? Sapay kuma, taaramidan yu matan ti responsibilidad yu kadagiti anak yu, Manong. Pag tinulungan yu, tamano at taon laangan, agturpos dan iti kuleyo. Anya ti aramidam diti pagadalan, tatang. Kaya't kung nga itad da ito'y kada kayo iti kabsat mo. Ha? Kwarta amat dayta. Para iti panagadalyo. Adain ti dinanang kada kami, tatang. Sa bali ti kwarta naggapo iti inayo. Sa bali mo ti aggapo kanya. Agyaman akno kasta, tatang. Amom mo ti Facebook ko. Nadapay ka sa pulan nyo. Agchat kayo laeng. Tapno makadiskitarak. Uwan, tatang. Ibagam to kini Eric Ken ibingayam to iti allowance na. Uwan, tatang. Di kay madanagan. Itad ko ti para iti kabsat ko. Kat agyaman akmanan. Awan ti rumba nga pagyamanam. Ta responsibilidad mi. Kas naganak yo ti mangted kadagiti masapsapul yo. Nadamag ko anang tad ka iti kwarta kadagiti anak mo. Wananang.
Hindi pa'y napalabas alawas day jay. Nasaya at mat na nakamiris ka nanak ko. Ado tinagkurangak nanang. Kat panawinin, tapno bumawi ka dakwada. Kasta aklunam dagitibitot mo. Wananang, saan ko ngay libak day ta? Sa apay la kumata di ka nagsubli iti sikot anak ko. Wananang, aramidak ti responsibilidad ko kadagiti anak ko. Oray saan kayo nga agdandan na ni Marina. Panunutan nyo lahat dati pagsayaatan dagiti anak yo. No kasta ti aramidan nyo, sigurado ang mapakawanda kayo. Apay, aday tayo lang tinted mo, Loreto. Day talang tinabati ti sweldok bakit? Anya? Panagkunam ka di kat umanay daytoy? Umanay day ta, no agtipid tayo. Ay na, pakpakawan. Di ka kumamot agungat. Ta saan lang ada kayo ti responsibilidad ko. Anyat kayat mo asawan? Apay, ada sa bali nga ikikam iti kwarta? Nagtugaw ka, tagkapeta pa'y. Di mo iyaw awan ti saritaan. Ti saludsud ko ti sungbatam. Pangasimani, ado ti pampanunutak ita. Awan oras ko ang makiapakan ka. No kasta, agchat-chat gayam ni Loreto kadagiti putot na kini Marina. Isumat lagayam akurang ti kwarta nga itidad na. Tadamat gayam kainagaw mi kadagiti anak ko. Apay ngay gamot ti cellphone ko, ani. Anya ti kayat asawan daytoy, Loreto. Ha? Ik-ikam iti kwarta dagiti anak yo kini Marina. Saan akong nagilimot kan ka? Pudno ti imbagam. Agpampanunot ka kadi, ha? Putot kumatlaeng ida. Kan may sa. Italaan nga ikak ida iti kwarta. Panunutan mat dagiti anak ta, ah? Ar-aramidat ti amin nakabaalak. Tapno maitid ko ti masapsapol yo. Dua ti trabahok, amom dayta. Kasla basol ko pa ita? Ar-aramidat ti kabaalak. Tapno saan nga agbisin ti pamilyak. Katsika, sursurwam mat ti agtipid. Saan ko mangamin at ti pagpapintas mo ti priority? No diket dagiti masapsapol tayo dito'y balay. Pasensya ka ni tay, ani. Pasensya ka man. Diyak lang nalapdan ti bagik. Diyak ko nilibak. Agsilselo sa kadagiti anak mo. Awan ti rumba nga pagsilosam. Tasaan kayo mat abinaybayan ka dagiti anak ta. Pasensya kan. Sana na maulit ti kasjay. No kayat mo suportaran dagiti anak yu ni Marina. Saan ka alapdan? Ti kanyak lang. Kat itad mo ti para ka dagiti anak ta. Awan bakit. Basta ti aramida. Agyaman aklakay. Aywan gayan. Kasangay ti inauna nga anak ta inton Lunes. Anya ti plano? Agluto aklangan iti pansit a pagsasangwan tayo. Cake ngay. Saanan? Isupay a paggastusan tayo. Okay lang, met. Gumatang ka. Oray basit akay. Sa dino ti papanam? Sarong karak ko madagiti anak ko, bakit? O sige. Okay lang kan ka. Di ka agungat. Anya ko mati maramida kat anak mo matida. Agyaman ako, nay. Awan rumba nga pagyamanam. Aywan kayam. No agawid ka, dumagas kan tuman iti grocery. Gatangam dagitoy. Ne. Ado matin listam, bakit? Wan atap no makatipid tayo. Saan ka di abilin mo kat agtipid tayo? O sige. Ag-grocery aklangan. Sakbay ang mapanak iti ayam dananang. Naadakin ka dayta. Makaamu ka. Da Cheryl ken Eric ngay nanang. Adada ijay kusina. Apay ka de. Ang mga no kayat dati ag-swimming nanang. Ay ka mo anak ko. Kasaritam ida. Ang sa dino ko ma. Iti kaasit gan a resort, Nalakalang matibaya di jay. No kayat da di mapantayaw. Ni Marlon ngay nanang. Adda ka di iti garden na? Wan, ang mga no paawid mo tanday chay.
Nasayat nga rod. Tapno makapagbabanding tayo, met. Adda budget mo aya. Adda. Nalakalang mati entrance fee, jay. Agbalon tayo langan iti kanin tayo. Tapno saanin ang masapol nga agluto tayo, ijay. Anya timbaga ni tatang manang. Ag-swimming tayo ka, no? Ijay. Iti kasit gan a resort, Sino nga iti kadwa tayo? Sumurot ka din ni Uncle Marlon? Day tatijak sigurado. Siga ngay, sumurot ka? No sumurot ni Uncle, sumurot akmat. O sige, sumurot akmat nga rod no kasta. Ay, asino gayam ti gastos? Ni tatang ka no, kuna ni Apo. Adda kwarta na. Ada siguro Iso mo tinagplano nga ag-resort tayo. Groceries para kada kayo, Cheryl. Adupay mo di ginatang yung itinapalabas alawas, nanang. Tapno adda abas tuyo, Kan adamot it-itid ni tatang kada kami. No kasta? Ik-ikan na kayo gayam ti amayo? Uwan, nanang. Manumot abulanan. No daduma. Umay pa'y makibanding dito'y balay. Naimbag man tapalubusan ni Ani. Diyak mo, noan niya ti saritaan da. Nangasawa gayam manan ti amayo, kalpasan ti panagsinami.